Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakasi Students Union Maulai Circle hak kendai terik urumpang arajar arpulai kelapin sedang ya kelempung ya dekai basketball kabala tip kum ka matcha prang Khasi League Basketball Tournament bala pelipat ba dau chairman jong ka litigation cell ka KSU Sengkmi usamla shampang ling dok mau plang ubala longkum ukongsan hakabala pelong hamadan ya dekai basketball jong ka snong maulai nong pedeng Hakani ka snipli perda ka jinga kun joki kentai kala long hapdeng ka lasko persha ya ka onyx hakaba ka lasko kala yo man khur ya ka jingjom katba hakalyang joki shinrang ka dubak bi kala yakun persha ya ka phutmuri e hakaba ka phutmuri e kala yo man khur ya ka jingjom Belum ya kan ke basketball entahlah saus enam ganti harapan kong ya akan not out kali kita mulai hadiah pada hari ini lagi senam pada hari ini asam meladak nilai nak baka macam perang Khasi League apa dengan ganti sama Khasi ini bahkan kita jadi kayak basketball hang ni apa kejelah kejungi keduna adu kata di kumbang ini bah sama ganti mentang ijelah benih keman ha kebatnya sementara kan kita jadi kayak basketball kung mag-iihin nakalang din kung kasang hingin yung kwa ba kung kajad man rin kajong hingin yung su long tang kung kita ginugpit ka namang iiba hakiwit pat kispuan iiman na kanina balada kung napulong yung katuka matcha prang Khasi League kakrikan hakabakan ban ay ban funsionar ban kunti kisamla Khasi kijongi sa sementara yung kanina basketball ng kwa bagi samla Khasi jongi baru makin ni kemat makin dapat peni ya kasap kajungki undai ba makin syukur na lani makin syukur randian lani ban snow ko makin sama sampang mana ba kamda syong ya hakajung hakaran yang handai gari kajung tristam bat kajung lan na dia te kajung perlong kajungi ya kan basketball ni kerman ba sisin Khasi kisamla Khasi jongi kisami syakmat ha bakin yo ba sementara kita man bahaya ni por India bagi kerman ba kan ni kan long sementara kajung ai musim man kentiu ikut samla jonga jai